Muraho neza nkuko bisanzwe amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel yo murayimenyereye ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga, aha tugiye kwereka inzu nziza cyane iri ku giciro cya miliyoni 450 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 5, toilette 5, ikagira ibikoni 2 ndetse na rooftop nziza cyane. Iri kuri kaburimbo, banyerekere ko iri kuri kaburimbo. Ni inzu nziza cyane ifite parking y'imodoka 3 zaparitse neza, cyangwa se gushyiramo enye ariko 3 nini ziparika neza nta kibazo. Reka rero mu munota umwe dutemberana iyi nzu tubashe koza kubabwira ubwiza bwayo, hanyuma video irambuye muraza kwisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate. Akaza bakora. Bore speaker